uyu munsi mimi jewe na wale washehe wawili wakule, naba bashehe bari ababiri, na yule shehe yule mzee wakule, na musaza w'umushehe wa hariya, na yule mwingine anaongoza msikiti wakule, na ndio yobora umusigito hakurya hari kusomea dua, twagusomeye isengesho, Al-Badru tumeisoma, Al-Badru twayisoma, Yasini tumeisoma, Yasini twasoma, ili ufe maana umekataa dini ya Mwenyezi Mungu, kuko wanje dini y'Imana. Tuliposoma dusomye tukaona umekuja mwezi, twabonye haje mu kwezi, tulipoendelea dukomeje gusoma tukaona umekuja jua, twabonye haje mu ijuru, tulipoendelea tukaona nyota, gusoma tubonye inyenyeri, tukaogopa sana, twatinya, tulipoendelea kusoma tuliona msalaba mkubwa umekuja, msalaba ni nuje, na wewe ulikuwa chini ya msalaba, msalaba umekufunika, munsi y'umusaraba gukingirije imanza zose, msalaba ulikuwa umekufunika, wari ugukingirije imanza, msalaba umetuzuia kukuua, msalaba tubujije kukwica, huo msalaba ulioushika tuwa msalaba ushike mpaka siku ya mwisho, msalaba fashu kugera kumeruka, akasema msalaba atuwa msalaba umetuzuia kukuua, mshikilie huyo Yesu, usije ukamwacha, akasema sasa ati noneho uende uambie wadogo wako, ugende ubwira barumuna wewe, na vijana wengine n'abandi basore utakaoweza kuambia, na wenyewe waje kwa Yesu, bazaze kwa Yesu, na mama yako umwambie, na mama umubwire, lakini usiseme nimekutuma, ariko nuvuge ko ari gihe bigutuma. Haleluya, haleluya. Amen. Ninaitwa Bishop Rutagengwa Augustine. Naitwa Bishop Rutagengwa Augustine, kiongozi wa kanisa la Harvest International Ministries Rwanda, umuyobozi w'itorero Harvest International Rwanda. Ninayo furaha ya ajabu kwa pamoja nanyi katika saa hii. Ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe namwe muri iyi saha. Kwanza nimuombe mwenzangu naye awasalimie. Reka mansa y'umugenzi wanjye nawe abasuhuze. Nanjye amazina yanjye nitwa Pastor Mariko Ntirushwa, nanjye nkora umurimo w'Imana hano kuri itorero yavuze rya Harvest International Rwanda. Watu wote ambao mnafuata hii ministry maombi everyday, Mungu awabariki sana. Abantu mukurikira izi nyigisho zo kuri YouTube zi ministeri Gusenga Everyday, Mungu awabariki sana. Imana ibahe umugisha cyane. Tunakwenda kuangalia kwenye kitabu cha Wafilipi katika sura ya 2. Tugiye kureba ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abafilipi ibice 2. Tutasoma kuanzia ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 5 tugeze ku wa 11. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen. Katika saa hii nakwenda kuzungumzia neno hili. Muri iyi saha ngiye kwigisha kuri iri jambo. Yesu
jina lipitalo majina yote. Yesu izina risumba amazina yose. Katika dunia hii kuna watu mashuhuri wakubwa waliopita na waliopo. Muri iyi si hari abantu b'ibirangirire babaye ibyamamare, ari abakirari n'abatambutse batakiriho. Kuna watu waliojulikana sana katika historia ya ulimwengu huu. Hari abantu bamenyekanye cyane mu mateka y'isi. Katika vita ya pili ya dunia kuna mtu anaitwa Hitler, alijulikana sana ulimwengu mzima. Mwisi mu ntambara ya kabiri y'isi yose hari umuntu wabaye cyamamara amenyekana witwaga Hitler. Katika ile karne ya 18 kule Ufaransa kuna dikteta mmoja aliyejulikana sana. Mu kinyejana cya 18 hari umunyagitugu rwose wari uzwi cyane uko Ufaransa. Mu Bufaransa aliyetaka kuteka Ulaya nzima iwe chini ya himaya yake. Yari yashatse kwigarurira Uburayi bwose ngo bube munsi y'ubutegetsi bwe. Uyo aliitwa Napoleon. Witwaga Napoleon. Watu wote walimuogopa. Abantu bose baramutinyaga. Wazungu kwa Afrika walimuogopa. Abazungu n'abirabura baramutinyaga. Lakini mwisho alikufa akasahauliwa. Ariko iherezo rye yarapfuye aribagirana. Katika Biblia kuna watu wengi ambao walionekana mitume na manabii ambao walikujulikana sana katika Biblia na katika ulimwengu wote wanafahamika. Muri Biblia hari abantu bamenyekanye cyane, abintumwa bahanuzi bamenyekanye cyane ambao walifanya mambo ya ajabu leo tumiwa na Mungu, bakoze ibitangaza bikomeye cyane bakoreshwa n'Imana. Lakini hakuna aliyekuwa na jina kuu kupita Yesu Kristo. Ariko muri abo bose nta wari ufite izina rikomeye risumba rya Yesu. Kwenye kitabu cha Mwanzo tunaona mtu mmoja anaitwa Nuhu. Mu gitabo cy'Itangiriro tuhasanga umuntu umwe witwa Noa. Huyu Nuhu alikuwa mtu mashuhuri sana katika historia ya Biblia. Uyu Noa yari umuntu ukomeye cyane mu mateka ya Biblia. Mpaka Mungu alipokwenda kugarikisha ulimwengu ilibidi amtaarifu mtumishi wake Nuhu. Nubwo Imana yajya guteza isi umwuzure byabaye ngombwa yuko Imana imenyesha inshuti yayo Noa. Maana Biblia inasema Nuhu alipata kibali bachoni pa Mungu. Kuko biratubwira ngo Noa yari yemewe mu maso h'Uwiteka. Lakini Nuhu hakuwa njia ya uzima. Ariko Noa ntiyari inzira y'ubugingo. Lakini Nuhu hakuwa mwokozi wa ulimwengu. Ariko Noa ntiyari umucunguzi w'abisi. Lakini Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo. Kila goti litapigwa mbele zake. Uriviriza mupfukamira. Na kila ulimi utakiri. Kandi urimi rwose ruzahamya kwamba Yesu ni Bwana. Yesu ari Uwiteka ari umwami. Kwenye kitabu cha Mwanzo katika sura ya 12. Mwitangiriro ibice 12. Kuna mtu anaitwa Abrahamu. Hari umuntu witwa Abrahamu. Biblia inamuita rafiki wa Mungu. Biblia imwita inshuti y'Imana. Nilipokuwa nasoma Qur'an. Ubwo nasomaga Qur'an. Nilikuta inamuita kipenzi cha Mungu. Nasanze na Qur'an imwita ngo ni umukunzi w'Imana. Dini ya Wayahudi inamwamini sana. Dini y'Abayuda nayo iramwemera cyane. Wakristo wanamwamini sana. Abakristo baramwemera cyane. Hata Waislamu wanamwamini sana. Abayisilamu baramwemera cyane. Alikuwa mtu mkubwa sana aliyefahamika sana. Yari umuntu ukomeye cyane kandi wari uzwi. Lakini Abrahamu hakuwa njia ya uzima. Ariko Abrahamu ntabwo yari inzira y'ubugingo. Na kwa jina la Abrahamu pepo hawezi kutoka ndani ya mtu. Kandi mu izina rya Abrahamu ntabwo daimoni ryava mu muntu. Na kwa jina la Abrahamu nguvu za giza haziwezi kumwacha mtu. Mu izina rya Abrahamu ntabwo imyuka mibi y'abadaimoni yava mu muntu. Na kwa jina la Abrahamu ulimwengu hawezi kuokoka. Kandi mu izina rya Abrahamu ntabwo isi yakizwa. Hao walikuwa ni watakatifu, waliponya roho zao wenyewe. Abo ni abatagatifu bakijije ubugingo bwabo bwabo. Lakini hawakuwa wokovu kwa ulimwengu. Ariko ntabwo baragakiza kabisi. Lakini Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo. Kila goti litapigwa mbele zake. Uriviriza mupfukamira imbere. Na kila ulimi utakiri. Kandi urimi rwose ruzahamya kwamba Kristo ni Bwana. Ko Kristo ari umwami. Haleluya. Amina. Kwenye kitabu cha Kutoka, gitabo cyo Kuva, tunakuta mtu anaitwa Musa. Turasanga umuntu witwa Mose. Huyu ndiye aliyepokea amri 10 juu ya mlima wa Sinai. Uyu Mose niwe hawa amategeko 10 ku musozi wa Sinai. Huyu aitumiwa katika miujiza na ishara kwenye nchi ya Misri. Uyu yakoreshejwe ibimenyetso n'ibitangaza mu gihugu cya Egiputa. Huyu akitumiwa na Mungu aliwavusha Israeli juu ya bahari kwa miguu. Uyu yakoreshejwe n'Imana yambukije Abayisraeli inyanja itukura n'amaguru. Akapokea amri 10 juu ya mlima wa Sinai. Ahabwa amategeko 10 ku musozi wa Sinai. Tena Mungu akamshuhudia kwenye kitabu cha Hesabu sura 12. Kandi Imana iramuhamiriza mu gitabo cyo Kubara ibice 12. Kwanza mstari wa 3. Guhera ku murongo wa 3. Kwamba katika wanadamu wote ndio waumba. Aho haravuga ngo mu bantu bose Imana yaremye. Musa ni mnyenyekevu kupita wote. Ngo Mose yari umugwaneza n'umwitonzi kuruta bose. Lakini Musa ariko Mose alikwisha kufa tayari. Yarapfuye. Musa hakuwa wokovu wa ulimwengu. Mose ntabwo yaragakiza kabisa. Na kwa jina la Musa mgonjwa hawezi kupona. Kandi mu izina rya Mose nta murwayi wakira. Na kwa jina la Musa wagonjwa hawezi kupokea uponyaji. Kandi mu izina rya Mose nta barwayi bahabwa igitangaza cyo gukira. Na kwa jina la Musa wokovu hawezi kupatikana. Kandi mu izina rya Mose nta wakizwa. Hao wote walikuwa ni wanadamu. Abo bari abantu basanzwe. Walimtumikia Mungu kwa wakati wao. Bakoreye Imana mu gihe cyabo. Lakini hakuna aliyefanana na Yesu. Ariko nta wari umeze nka Yesu.
kwenye kile kitabu cha Isaya, muri Yesaya katika sura ya 6 ibice 6 tunaona mtu mwingine akiitwa Isaya. Huyu tuhabona uyu muntu nawe witwa Yesaya. Huyu Yesaya mpaka Mungu akaonekana kwake wazi wazi. Imana yaramwigaragarije arayireba n'amaso, wakazungumza, baraganira. Lakini pamoja na kwamba alikutana na Mungu akaongea, ariko hamwe nubwo yahuye n'Imana bakavugana, Isaya hakuwa njia ya uzima. Yesaya ntabwo yari inzira y'ubugingo. Isaya hakuwa wokovu kwa ulimwengu. Yesaya ntabwo yari agakiza kabisi. Alikwisha kufa na makaburi yao yako paka leo. Yarapfuye, abo bose barapfa, ibituro byabo birahari n'uyu munsi. Lakini Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo yuko hai, ni muzima. Yesu yuko hai, Yesu ni muzima. Yesu yuko hai, Yesu ni muzima. ana jina lipitalo majina yote, izina risumba amazina yose. Kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, muri Samueli wa mbere, tunaona mwingine anaitwa Daudi. Tusanga mundi muntu witwa Daudi aliyepigana vita za Waisraeli mpaka Mungu akamshuhudia kwamba, kugeza ubwo Uwiteka yamuhamirije ati, huyu Daudi ana moyo kama wa kwangu unaonipendeza. Huyu Daudi afite umutima umeze nk'Imana yishimira. Ana moyo unaonipendeza. Afite umutima nishimira. Pamoja na kwamba alikubaliwa na Mungu, hamwe nubwo yemewe n'Imana, pamoja na kwamba alimpendeza Mungu, hamwe nubwo yanejeje Imana, pamoja na kwamba alipigana vita za Waisraeli, hamwe nubwo yarwanya intambara z'Abisirayeli, lakini hakuwa njia ya uzima. Ntabwo yari inzira y'ubugingo. Na kwa jina la Daudi watu hawezi kuokoka. Kandi mu izina rya Daudi ntabwo abantu bakira. Katika Agano Jipya, mu isezerano rishya, kuna mitume wengi, hari intumwa nyinshi, waliotembea juu ya maji, abagenze hejuru y'amazi, waliofufua wafu, abazuye abapfuye, waliohubiri injili, bavuze ubutumwa, waliofungua makanisa, bakinguye amatorero. Lakini pamoja na yote waliyofanya, ariko hamwe n'ibyo byose bakoze, hakuwepo hata mmoja aliyekuwa njia ya uzima. Nta numwe wari inzira y'ubugingo. Lakini Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo, huyu ndiye njia ya uzima. Huyu ndiye nzira y'ubugingo. Huyu Yesu Kristo, kwa jina lake wagonjwa wanapona. Izina rya Yesu abarwayi barakira. Huyu Yesu Kristo, huyu Yesu Kristo, kwa jina lake matatizo yanaondoka. Izina rya Yesu ibibazo birakemuka. Huyu Yesu Kristo, Yesu Kristo, kwa jina lake mapepo yanakimbia. Izina rya abadaimoni baravuga. Huyu Yesu Kristo, huyu Yesu Kristo, kwa jina lake tutapata uzima wa milele. Izina tuzabona ubugingo buhoraho. Huyu Yesu Kristo, huyu Yesu Kristo, ana nguvu mbinguni na duniani. Imbaraga mu ijuru no mu isi. Haleluya, amen, haleluya, amen. Kwenye kitabu cha Qur'an, mu gitabo cha Qur'an, mimi nimejifunza Biblia na Qur'an. Nize Biblia na Qur'an. Nilipokuwa nasoma Qur'an, ubwo nasomaga Qur'an, nilikuta mtume mmoja anaitwa Muhammad. Nasanze intumwa imwe yitwa Muhammad. Kwenye Qur'an Biblia inasema unapomtaja huyo Muhammad, muri Qur'an haravuga ngo nuvuga iryo zina Muhammad, lazima uongezee sallallahu alayhi wa sallam. Ugomba kongera haya magambo avuga atyo, yana maana kwamba Mungu ampe baraka na amani. Ngo asobanuye ngo Imana imuha amahoro n'umugisha. Huyu Muhammad rero, walimwengu wengi wanamwamini, walio Waislamu. Afite abayoboke benshi b'Abayisilamu ku isi bamwemera, bamwizera. Alipoandika kile kitabu chake cha Qur'an, ubwo yandikaga Qur'an, alimsifia huyu Yesu Kristo, yavuze ibigwi n'ubushobozi bwa Yesu. Nisome maneno machache kwenye kitabu kile. Reka dusome amagambo make hano muri Qur'an. Kwenye Qur'an katika sura ya 43, muri Qur'an ibice 43, namusema huyu Yesu Kristo. Dore uko yavuze Yesu. Namusema huyu Yesu Kristo. Ndiho ndavuga uyu Yesu. Katika mstari wake wa 61, murongo wa 61, Qur'an 43:61, Qur'an ibice 43 murongo wa 61, alisema maneno haya. Yaravuze ati, na kwa kweli yeye nabii Isa, ngo nukuri uyu muhanuzi Yesu ni alama ya kiyama kwa kinatukaribia, ni ikimenyetso cy'imperuka kwitwegereje. Msikifanyie shaka, nimuzamugiraho kumushidikanyaho, mfuateni, nimumukurikire. Hii ndiyo njia iliyonyoka, uwo niwe nzira igororotse. Wala asikuzuieni shetani, kandi Satani ntazakubuze. bila shaka kwenu ni adui yenu aliye dhahiri. Kandi Satani ni umwanzi wanyu ugaragara. Shetani asiwazuie kumwamini huyu Yesu. Satani ntazababuze kwizera uyu Yesu. Hata huyu ambaye anaongoza watu wasiomtii Yesu, huyu anayewaongoza watu wasiomtii Yesu, uyu nguyu uyobora abantu batumvira Yesu, anasema huyu ndiye njia iliyonyoka. Aravuga ngo Yesu niwe nzira igororotse. Shetani asiwazuie kumwamini. Satani ntazabateze kutamwizera. Maana Shetani ni adui yenu aliye dhahiri. Uko Satani ni umwanzi wanyu ugaragara. Kwenye kile kitabu cha sura 3 ya Qur'an, ibice 3 bya Qur'an. Kwa nafahamu Qur'an inaitwa surati Al-Imran. Abazi Qur'an icyo gice cyitwa surati Al-Imran, mstari wa 45, murongo wa 45. Sikia inavyosema. Umvuko Qur'an ivuga, kumbukeni waliposema malaika, ngwibuka yewe maribwa abamarayika bavugaga, ewe
ewe Mariamu, ngo yewe Maria, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema Imana ikuzaniye inkuru nziza ya kumzaa mtoto bila ya mume, kugiye kuzabyara umwana utabonanye n'umugabo, bali kwa kutamkwa tu neno likatokea kwake, kubw'ijambo bivuze bizaba bityo, na kukwambia zaa ukazaa pasipo kuingiliwa, kandi ngo arakubwira ngo byara ubyara utabyamanye n'umugabo. Jina lake ni Masihi Isa, ngo izina rye zitwa Mesiya Yesu, mwana wa Mariamu, mwene Maria, mwenye heshima ngo ufite icyubahiro katika dunia hano mwisi na ahera no mwijuru. Oh, haleluya. Anasema huyu Yesu mwana wa Mariamu, mwene Maria, anazo heshima zote, afite icyubahiro cyose hapa duniani hano mwisi na mbinguni no mwijuru. Oh, haleluya. Manabii wote walikufa, bose barapfuye, manabii wote walikufa, abahanuzi bose barapfuye, mitume wote walikufa, intumwa zose zarapfuye, lakini Yesu Kristo yuko hai, ni muzima. Yesu Kristo yuko hai, Yesu Kristo ni muzima. Yeye alipokufa pale msalabani, Yesu ubwo yapfaga ku musaraba, nguvu za mauti hazikuweza kumshika, imbaraga z'urupfu ntabwo zamuheranye, nguvu za mauti hazikuweza kumshika, imbaraga z'urupfu ntizamuheranye. Siku ya tatu akafufuka, umunsi wa gatatu yarazutse, siku ya tatu akafufuka, umunsi wa gatatu arazuka, akasema maneno haya, avuga aya magambo kwenye kile kitabu cha Ufunuo katika sura ya kwanza, mu byahishuwe igice cya mbere, ule mstari wa 18 na 19, murongo wa 18 na 19, akasema tazama nilikuwa nimekufa, Yesu aravuga ngo dore nari narapfuye, sasa niko hai milele na milele, none ndi muzima iteka ryose, ninazo funguo za mauti na kuzimu, mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Tazama nilikuwa nimekufa, dore nari narapfuye, sasa niko hai milele na milele, none ndi muzima iteka ryose, nina funguo za mauti na kuzimu, mfite imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Haleluya. Amen. Manabii walikufa, abahanuzi barapfuye, mitume walikufa, intumwa zarapfuye, mpaka leo makaburi yao yapo, n'ibituro byabo biracyahari, lakini Yesu yuko hai, ariko Yesu ni muzima, Yesu yuko hai, Yesu ni muzima, Yesu yuko hai, Yesu ni muzima. Ndio maana tukimwita anaitika, ndio maana tumuhamagaye yitaba, tukiwa katika shida anakuja, iyo turi mu bibazo tukamutabaza araza. Hao manabii wengi ukienda watakuonyesha makaburi yao, abahanuzi bose ugiye bakwereka ibituro byabo, ukienda sehemu inaitwa Makipera, ugiye ahitwa Makipera, watakuonyesha kaburi la Abrahamu, bazakwereka imva ya Abrahamu, baba wa imani, sogokuru wo kwizera. Ukienda Yerusalemu, nugiye Yerusalemu, sehemu inaitwa Sayuni, ahitwa Sayuni, watakuonyesha kaburi ya Daudi, bazakwereka imva ya Daudi. Ukienda kule Madina, ugiye Madina, watakuonyesha kaburi la Muhammad, bazakwereka imva ya Muhammad. Hayo yote makaburi yamejaa mifupa ya hao watakatifu waliokufa zamani, izo mva zose zuzuyemo ayo magufa yabo batagatifu bapfuye kera. Lakini Yerusalemu, ariko Yerusalemu, chini ya kilima kidogo kinaitwa Golgotha, munsi y'umusozi mugufi witwa Golgotha, kuna kaburi lingine la ajabu, hari indi mva itangaje. Lile kaburi limechimbwa kama mengine, iyo mva yaracukuwe nk'uko izindi zicukurwa, lakini mure ndani ya ile kaburi, ariko muri iyo mva hakuna mifupa, nta magufa arimo, hakuna mtu ndani yake, nta murambo uri muri iyo mva, kwa sababu aliyekuwa mure ndani, kuko ari muri iyo mva ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo, alishinda kifo na mauti, yanesheje urupfu na kuzimu. Yeye alipokufa, wapfuye, nguvu za mauti hazikuweza kumshika, imbaraga z'urupfu ntabwo zamuheranye. Siku ya tatu akafufuka, munsi wa gatatu yarazutse, yuko hai, ni muzima, yuko hai, ni muzima. Yesu yuko hai, Yesu ni muzima. Ndio maana ana uweza wote mbinguni na duniani, ndio maana afite ubasha bwose mu isi no mu ijuru, ameshinda kifo na mauti, yanesheje urupfu n'ikuzimu, ameshinda shetani na nguvu za giza zote, yanesheje satani n'abadayimoni. Ndio maana sisi wanaomfuata, ndio maana twebwe abamukurikiye, hatuogopeshi wala kuyumbishwa, ntabwo dutinya, nta cyatunyeganyeza, maana tumelishika lile jina linalopita majina yote, kuko dufite izina risumba amazina yose. Yule tuliyemjua ndiye mwenye nguvu zote na uweza wote, uyu twamenye ni ufite imbaraga zose n'ububasha bwose, anatawala mbingu na nchi, arategeka isi n'ijuru, nchi ziko chini ya uweza wake, isi n'ijuru ni munsi y'ububasha bwe, mbingu ziko kwenye uweza wake, ijuru ni munsi y'ububasha bwe, ni mtawala wa mbingu na nchi, ni utegeka isi n'ijuru, yeye ni mwana wa Mungu, we ni umwana w'Imana, ana uweza wote na mamlaka yote, afite ububasha bwose n'ubutware bwose. Ndio maana ukisema jina la Yesu, niyo mpamvu uvuze izina rya Yesu, wenye dhambi wanaokoka, abanyabyaha barakizwa. Ukisema jina la Yesu, izina rya Yesu, viwete wanatembea. birahaguruka bikagenda. Ukisema jina la Yesu, viziwi wanasikia. abafuye amatwi barumva. Ukisema jina la Yesu, masasa wanazaa. Ukisema jina la Yesu, mapepo yanakimbia. Ukisema jina la Yesu, nguvu ya ajabu inashuka, kwa sababu ni jina linalopita majina yote. Kwa jina la Yesu, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Oh, haleluya, haleluya.
Haleluya. Amen. Yesu ni Bwana. Yesu ni umwami. Yesu ni Bwana. Yesu ni umwami. Yesu ni Bwana. Yesu ni umwami. Kama angekufa nguvu za mauti zikamkamata, iyo aza gupfa imbaraga z'urupfu zikamuherana, tusingemuita Bwana wetu, ntabwo twakamwisa umwami wacu, tusingemuriria, ntabwo twakamurira, tusingeriitia jina ntabwo lake, twagatabaje izina rye, tusingemfuata, ntabwo twakamukurikiye. maana hatuwezi kufuata mtu aliyekufa na nguvu za mauti zikamkamata, kuko ntabwo twari kujya dukurikira umuntu wapfuye agaheranwa n'urupfu. lakini Yesu yuko hai. Ariko Yesu ni muzima. Mpaka leo tunapoomba na tujibu, uyu munsi iyo dusenze aradusubiza, tunapomuita anaitika, iyo tumuhamagaye aratwitaba, tukiwa katika shida anatembea nasi, iyo turi mu bibazo agendana nawe. aliwaambia wanafunzi wake, yabwiye abigishwa be, nitakuwa pamoja nanyi ngo nzabana namwe mpaka ukamilifu wa dahari. kugeza ku iherezo ry'isi. Maana yake alijua kwamba ataendelea kuwepo na yupo, hakuna kitakachomuondoa. Kuko yababwiye ibyo ahamya yuko azakomeza kuba hatazagira iherezo. Akawaambia nitakuwa pamoja nanyi, arababwira ngo nzabana namwe mpaka ukamilifu wa dahari, kugera ku iherezo ry'isi. Oh, haleluya. Amen. Kumjua Yesu, kumenya Yesu ni furaha ya ajabu. umunezero utangaje. Kumjua Yesu, kumenya Yesu ni baraka za ajabu. Kutembea na Yesu, kugendana na Yesu, unapata nguvu za ajabu. Kuwa ndani ya Yesu Kristo, una ulinzi wa ajabu, kwa sababu uliyemwamini, kuko twizeye, ana uweza wote. Ububasha bwose. Kwenye kile kitabu cha Ufunuo katika sura ya kwanza, mu byahishuwe igice cya mbere, mstari wa 17 na 18 na 19, umurongo wa 17 18 na 19, alisema, tazama nilikuwa nimekufa, aravuga ngo dore nari narapfuye, sasa niko hai milele, none ndi muzima iteka nina funguo za mauti na kuzimu. Mfite funguo z'urupfu na kuzimu. Shetani asikutishe, Satani ntakagukana, Shetani asikogopeshe, Satani yigutera ubwoba. Yesu ndiye mwenye funguo. Yesu ni ufite funguo. Anaposema funguo ana maana gani? Yavuze imfunguzo abasobanura iki? Uwezo wa kuzimu ninao mimi. Abasobanura ngo ububasha bw'ikuzimu mbufite. Uwezo wa kifo ninao mimi. Ububasha bw'urupfu ni jye ubufite. Uwezo wote umo ndani yangu. Ububasha bwose ni ubufite. Uwezo wote umo ndani ya Yesu Kristo. Ububasha bwose buri muri Yesu Kristo. Usiogopeshwe na jambo lolote hapa duniani. Witinyishwa n'icyo aricyo cyose hano mu isi. Maana Yesu anaweza juu ya kifo na mauti. Kuko Yesu afite ububasha hejuru y'imbaraga z'urupfu na kuzimu. Na ukiwa ndani ya Yesu Kristo, kandi iyo turi muri Yesu Kristo, hakuna kitakacho tutetemesha. Nta cyaduterwa ngo kiduhindishe umushyitsi. Kulikuwa na kijana mmoja pale Tanga, Tanzania. Hari umusore umwe hariya muri Tanga, Tanzania. Tanga ni mji mmoja ambao uko kaskazini mwa Basiramu. Tanga ni umujyi umwe uri mu majyaruguru ya Tanzania, Dar es Salaam. Ya Dar es Salaam. Huo mji umejawa na Waislamu wengi. Uwo mujyi rero utuwe n'Abasilamu benshi. Siku moja kijana mmoja alifika pale akiwa anatoka shuleni. Umusore umwe rero yigeze kuba agenda muri uwo mujyi avuye ku ishuri. Baba yake alikuwa ni shehe wa Kiislamu. Se yari umushehe w'Umwisilamu. Shehe mkubwa sana. Shehe mkubwa sana. Yari shehe ukomeye cyane. Basi kijana alikuwa ni kijana wa shehe. Umuhungu rero yari umwana wa shehe. Akapita pale walikuwa na hubiri injili. Yaciye nyine muri icyo giterane kivuga butumwa babwiriza ubutumwa bwiza. Akakuta mhubiri amechemuka anamusema Yesu sawa sawa. Asanga umubwiriza butumwa yuzuye imbaraga z'Imana haravuga Yesu neza. Alipokuwa pale araho akasikia injili yumva ubutumwa ambao hajawahi kusikia. Ubutumwa atarigera yumva. Akasikia ukuu wa Yesu. Ayumva gukomera kwa Yesu. Akasikia nguvu za Yesu. Yumva imbaraga za Yesu. Akasikia uweza wake. Yumva ubasha bwa Yesu. Waliposema anayetaka kuokoka, babajije ngo ushaka gukiza, na yeye akanyosha mkono akaja mbele. Arambura ukuboko araza. Akaja mbele. Azi imbere. Ili wamuombe naye aokoke. Kugira ngo bamusengere na wakizwe. Wakamuombea. Baramusengera. Akarudi nyumbani na furaha ameokoka. Asubira iwabo mu rugo yanezerewe yamaze gukiza. Sasa kufika nyumbani, ageze mu rugo akaanza kumsimulia baba yake. Atangira kubwira se. Akasema, baba, aravuga turabizi papa, leo nimekuta mhubiri wa Kikristo yuko anahubiri. Ati uyu munsi nasanze umubwiriza butumwa w'umukristo yabwiriza. Nikakuta mapepo yanatoka ndani ya watu. Sanga abadayimoni bava mu bantu. Nikakuta watu wako wanaokoka. Sanga abantu baro barakizwa cyane. Kulikuwa mambo makubwa sana. Ati hakoretse ibitangaza bikomeye. Nami nimempa Yesu maisha yangu. Nanjye nakire Yesu namuhaye ubugingo bwanjye. Baba yake akasema, Saramubaza tuwagize ibiki? Mfanya nini? Wakoze iki? Akasema nimempa Yesu maisha yangu. Aravuga ati nakire Yesu namuhaye ubugingo bwanjye. Umempa Yesu nini? Aravuga ngo Yesu wabigenje ute? Subiramo simbyumva neza. Umefanya nini kwa Yesu? Ngo wabigenje ute kwa Yesu? Umempa wagize maisha yako, wamuhaye ubugingo bwawe. Hivi akili nafanya kazi? Atari kurumva ubwenge bwawe buri ku murongo bukora neza. Hivi unajua kama mimi ni shehe? Atubwira ibyo uzi ko ari shehe.
Unajua kama sisi hatukubali mambo ya Yesu na wokovu. Aturabizi ko mu myizerere yacu tutemera ibintu bya Yesu n'agakiza. Unajua hii ni nyumba ya Uislamu. Atuziko ari urugo rw'Abayisilamu. Unaleta mambo ya kipumbavu ya Yesu hapa. Aturazana ibyo bigambo bipfuye by'ubugoryi byo kuvuga Yesu hano. Akamwambia naona akili yako haiko kwenye mstari. Ati naona ubwenge bwawe butari ku murongo neza. Nakupa siku 2. Nguhaye iminsi 2. Mambo ya kipumbavu uyasahau kabisa. Ati ibyo bintu bipfuye by'ubupfu bwawe ujyane hirya. Baada ya siku 2. Ati nacha iminsi 2. Ukirudi hapa na mambo ya kipumbavu kama hayo. Nugaruka kumbwira ibintu by'ubugoryi nk'ibyo. Utaniona. Uzambona. Kesho yake kijana akatoka shuleni. Bukeye bwa umuhungu ava ku ishuri rero. Kaja na vitabu vyake. Aza nibyo bitabo bye. Akamwona mzee akamsalimia. Areba Saramusu ati mzee. Shikamo mzee. Ati mzee shikamo. Tanzania wana adabu sana. Nuko rwose mu kinyabupfura cyabo baramukanya cyane Tanzania hari. Unainama kidogo kama unamamo gaki umuntu akurutuka mu muhicyubahiro. Kama unapiga goti kidogo. Gasa nk'upfukamamwe. Kama mzee shikamo. Ati mzee shikamo. Unanisalimia vitu gani? Aturandamutse bikisha. Bado mambo ya Yesu yamo ndani yako au yashatoka? Ati bya bintu bya Yesu biracyari muri cyangwa byagushizemo. Akasema mzee furaha nilionayo. Aravuga ati papa umunezero ufite. Yani sitamani hiyo furaha itoke ndani ya moyo wangu. Ati sinakuvuza ko ibyo byishimo byamvamo. Sema bado unajeuri, uracyafite umutwe uremereye, bado akili haijarudi. Atubwenge ntiburasubira ku murongo. Akamwambia imebaki siku moja. Ati nahubwe ko hasigaye umunsi umwe sha. Kesho yake tena bukeye bwaho alipotoka shuleni, muhungu avuye ku ishuri, kaja na vitabu vyake, azana amakaye y'ishuri. Salimia mzee shikamo. Aramutsa ati mzee shikamo. Kusema usinisalimie. Ati ntongere kundamutsa. Mambo ya Yesu bado unayasema au vimekwisha? Ati bya Yesu uracyavuga cyangwa byagushizemo? Akamwambia mzee. Aravuga ati mzee, mimi siwezi kumkana Yesu. Ati mu byo ntakora sinakuyakana. Nilikuwa nafanya dhambi nyingi. Ati nakoraga ibyaha byinshi. Sasa amenisamehe. None yambabariye. Sasa unaona shida gani kama nimemwacha dhambi? Ikihe kibazo wagize kuko nakijije? Nilikuwa nazini hujui. Nasambanaga nguhisha. Nilikuwa naiba hujui. Nibaga nguhisha. Nilikuwa nafanya mambo ya kipumbavu hata hujui. Nakoraga ibintu by'ibyaha by'ubugoryi. Sasa leo nimeviacha imekuwa shida. Uyu munsi nabiretse none ugize ikibazo. Asema kumbe akili yako bado haijarudi. Atubwenge bwawe ntiburasubira ku murongo. Kamata vyako toka kwangu weka kafiri. Fati byawe genda wanjishiwe wa mukafiri we genda. Sema mambo ya kipumbavu Yesu hapa. Ibintu by'ubugoryi bivuga hano. Kijana kamata vitabu vyake. Mungu afata ibitabari igenda. Bata begi lake akaweka mizigo yake. Nguo za shule. Afata imyenda y'ishuri arazinga n'ibitabo bye n'ibindi byose. N'utwenda twe. Kwenye kabegi. Shyira mu gakapu. Akaenda kwa orokore. Yigira mu barokore. Akaenda kaka. Aragenda acumbikayo. Baada ya siku haciyeho igihe nguo zikiisha, imyenda yashira, wanachanga anampa zingine. Barokore bakamushakira indi myenda bakamuha. Hera ya shule ikiisha, minerivare yabura, wanachanga wanamlipia. Bagaterateranya bakamwishyurira. Mzee akikutana naye kwenye mitaa ya mji wa Tanga, wa musaza yahura n'umuhungu we muri yo makaritsiye muri Tanga, anaona kijana ananawiri, kabona umusore arabyibushye, ana nguo zingine ambazo hakumununulia, imyenda atamuguriye. Akasema sijafanya kitu. Ati ntacyo ndakora. Mimi nilimfukuza araye njaa baridi mpige. Ati naramwirukanye ngo yicwe nimbe hasonza agaruke. Shuleni school fees iishe bamfukuze. Ku ishuri bamwirukanire minerivare. Arare inji akose pa kurara. Arare hanze araraguza bura harara. Airudie dini yetu ya Islamu, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atagarukira idini y'Imana imwe rukumbi yacu. Sasa nilipomfukuza hali imekuwa nzuri zaidi. Ati ndamwirukanye none ndabona ibintu byaraciye. Hivi nimefanya nini? Ntacyo nakoze pe. Sema ngoja. Ati buretse tutampiga mpaka mkane huyo Yesu. Ati tuzamukubita rinde yihakana Yesu. Akaenda akatafuta vijana kama 50 na fimbo. Aragenda wa musaza atoranya abasore b'inkorokoro nka 50 n'inkoni. Wakakata viboko vizuri sana. Baca inkoni nziza. Wakaenda akaificha kwenye chumba cha msikiti. Baragenda inkoni bazihisha mu cyumba cy'umusigiti. Kila mmoja ameleta rundo. Buri muntu yari yazanye umurundo w'inkoni. Amejiandaa kupiga kafiri. Biteguye gukubita umukafiri. Basi akaweka kule. Inkoni bazihisha inyuma hari. Mzee akaenda akamtafuta akamuona. Wa musaza aragenda higa umuhungu waza guhura nawe. Akasema mwanangu. Aramubwira n'uburyarya ati mwana wanjye. Siku nyingi sikuoni. Ati gihe kinini rwose nakubona. Unajua nilifanya vibaya kufuza nyumbani. Aturabizi ko nicuje impamvu nirukanye umwana wanjye. Kwani kumpokea Yesu ni dhambi? Ati kwakira Yesu ubundi ni icyaha. Si mtu tu anajiamulia anavyotaka kukuamini. Ati umuntu akwiriye kwizera akigira mu idini ashaka. Lakini atariko unaonaje uje msikitini utufundishe neno la Mungu tukabwiriza no ku musigiti wacu natwe tukumva ibyo bintu neza. Akasema nije lini? Ati zaze ryari? Sema mpaka hata leo kuna vijana wengi kama 50 msikitini. Ati none hamasize nk'abasore nka 50 wazo ukababwiriza. Unaweza kaenda ukafundisha neno la Mungu. Genda ubigisha ijambo ry'Imana. Sema kumbe. Ati nibyo. Sema ngoja niete Biblia. Ati kazana Biblia. Kaenda kaita Biblia. Azana Biblia. Akaja nayo. Araza. Akaenda na mzee. Ajana nasi. Kufika msikitini. Ageze ku musigiti. Walikuta vijana kama 50 wamekaa. Sanga abasore nka 50 baricaye. Mzee akawaambia haya anza kuambia neno la Mungu.
ati ngaho babwirize sha. Akasema haleluya. Umuhungu ati haleluya. Yesu ni Bwana. Yesu ni umwami. Yesu ni mwokozi. Yesu ni umucunguzi. Alikufa kwa ajili yenu. Yapfiriye ibyaha byanyu. Alikufa mwache dhambi zenu. Kugira ngo mureke ibyaha byanyu. Alitoa maisha yake. Yatanze ubugingo bwe. Akafa pale msalabani. Apfa ku musaraba. Kwa ajili ya maisha yenu. Kugira ngo mukizwe. Ninyi Waislamu. Muri mkataa Yesu miaka mingi. Lakini leo ni wakati wenu wa kuokoka. Mpe maisha yenu muokoke. Yesu ubugingo bwanyu mukizwe. Maana Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Hamutaingia mbinguni bila kupitia kwa Yesu. Mzee akasimama. Sara haguruka. Akakuna kichwa. Ashima mu mutwe. Akasema simama. Ati bureke aho sha. Hayo maneno ya kipumbavu ya Yesu nayo yasema. Atayo magambo apfuye ya Yesu. Leo uko tayari kuyaacha hapa? Uyu munsi witeguye kubisiga? Kijana akamwambia hivi, mzee wewe unaona mimi ni mjinga kumkana Yesu msikitini? Wa musaza wa musora abwira Sata ariko urabona ndinjije yo kuza kwihakana Yesu ku musigiti. Akasema ndivyo ninavyonijibu. Ati nuko nshubije sha. Akaambia wale vijana. Abwira aba basora. Sasa nyewe vijana. Mwa basore. Huyu ni mwanangu. Uyu ni umwana wanjye. Mimi ndiye shehe wa msikiti huu. Ni shehe w'uyu musigiti. Kuliko kuishi na huyu kafiri. Ataho kugira ngo mbane n'uyu mukafiri. Afaya niishi na kaburi lake. Ati kiruta nuko nabana n'imva ye yapfuye. Kama asipomkana Yesu. Ati natihakana Yesu uyu munsi. Nimuona amekufa. Biruta ko nabona yapfuye. Mlete fimbo mpige. Ati muzane za nkoni mumukubite. Mpaka mkane Yesu. Yihakane Yesu. Asipomkana akitaka afe. Natamwihakana nashaka yipfire. Afaya niishi na kaburi lake. Ati cyaruta nuko nabana n'imva ye. Kuliko kuishi na kafiri huyu. Kuruta kubana n'umukafiri. Wote wakakimbilia fimbo walikuwa wamezificha. Bose biruka bajya kuzana inkono aho bazihisha. Maana amefurahia kupiga. Ko bari bishimiye gukubita. Wakaenda kuleta viboko. Bajya kuzana inkono. Walipoleta viboko, walipokwenda kuleta viboko, bagiye kuzana inkono aho bazihishe. Yule kijana akachomoka. Wa musore yabacomotsemwo. Akakimbia. Ariruka. Anateremuka wanashuka. Yamanukaga wanapanda yamateremuka. Yaramanukaga gatera abo batangiye kumanuka. Anashuka mlima wao wanapanda. Yamanuka umusozi bakabatangiye kuwutera. Akawa amewaacha. Arabasika. Muzaa akasema astaghfirullah. Sara arahira muri yo ndahiro y'abati ibi ntibishoboka. Hii haiwezekani. Ibi ntibishoboka. Vitabu vya kusoma. Baragiye bashaka ibitabo bajya basoma. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Rubaduru. Hari igitabo kimwe kitwa Rubaduru. Kingine kinaitwa Yasini. Kile kitwa Yasini. Akaita washehe wenzake. Ahamagara bashehe bagenzi be. Bane. Akasema mwanangu ameikana dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abwira abo bashehe atuye umwana wanjye yihakanye Imana imwe rukumbi, dini Imana imwe rukumbi. Lazima tumusomee dua afi. Atagomba gusomerwa amasengesho yacu agapfa. Wanasomaga zile dua. Dore ayo masengesho barayafata bakayasoma. Wanasomaga zile dua. Basoma ayo masengesho. Wakisoma dua, basoma isengesho. Wanajua tukisoma hapa ataweuka. Babazi ko aho bari busome gasara. Tukisoma hapa ataweuka. Baravuga bati nidusoma hano arasara. Tukisoma ile sura ya hapa, bati nidusoma kile gice cya hariya nacyo atapata ajali. Arahura n'impanuka. Tukisoma hapa, nidusoma hano atakufa lazima. Hano nitwasoma arapfa. Wana njia nyingi wanafanya. Bafite uburyo bwinshi bakoresha. Wewe uliyemjua Yesu, wewe wamenye Yesu, wewe umfurahia Yesu tu. Ujye unezererwa Yesu. Ulinzi wake ni mkubwa kwako. Ulinzi bwa Yesu burakomeye. Basi akaita wenzake, wanafanyaje? Dore ko babigenza baterero. Mara nyingi watumia kuleta karai ya maji. Bakunze gukoresha ibase y'amazi bakayizana. Mara nyingi wanazofanya. Hari uburyo bwinshi bakoresha. Wanaanza kusoma zile dua. Bagatangira bagasoma amasengesho yao. Wakisoma zile dua, iyo basomye amasengesho, sura yako inakuja ndani ya maji. Ishusho yawe iza muri y'amazi mwibase. Kwa hiyo wanachukua mkuki, bagafata icumu au panga cyangwa umuhoro au upinde cyangwa umwambi, wanakupiga mure ndani ya maji, bakagucumitira muri y'amazi. Dakika hiyo maji yanakuwa damu na kufa. Iyo munota amazi itahinduka amaraso. Hata kama uko Ulaya, nubwo waburi Buraya, wanasikia amekwenda, bakumva ngo runaka yagiye, na wenyewe leta karai maji akaanza kusoma. Nabo bazana ayo mazi batangira gusoma, wakaizunguka karai, bazenguruka ya karai yabase bashizeho amazi. Mashehe 4 na yule baba yao 5, abashehe 4 na se wa 5, wakasoma zile sala, wakasoma basoma mu masengesho barasoma. Walipoenda kusoma, bagikomeje gusoma, wakaona kawaida sura ya mtu inakuja ndani ya maji, wanaiona. Ubusanzwe bari basoma izo sura zabo, ishusho y'umuntu iza mu mazi bakayibona, wanamfanyia anavyotaka, bakamukorera ibyo bashatse. Waliposoma basoma, wakaona imekuja sura ya mwezi, babona hajemo ishusho y'ukwezi muri ya mazi. Sema hii ni nini? Bari baza bati bini biki? Tunasoma unakuja mwezi, turasoma hakazamo ukwezi. Hii sura sio ile tulisoma juzi, jamaa yule akafa. Batangira kwaza bati kiriya gice cyo twasoma umuntu hambere agapfa. Bwana unakuja mwezi. Ko haje mu kwezi. Walipoendelea kusoma, bakomeje gusoma, wakaona imekuja sura ya jua, babona haje mu ishusho y'izuba. Sema lakini hii sijui inafanya. Rero nabyo ntibisanzwe, nabyo tubona ntabwo bisanzwe kabisa. Walipoendelea kusoma, bakomeje gusoma, wakaona zimekuja nyota za mbinguni. Babona haje mu inyenyeri muri y'amazi, ishusho y'inyenyeri zo mu ijuru.
Walipoendelea kusoma, bakomeje gusoma, wakaona umekuja msalaba mkubwa. babona haje umusaraba munini wishushanyije muri ya Na yule mazi. kijana alikuwa nyuma ya msalaba. Wa musore nawe yariryamiye munsi y'umusaraba. Walitafuta jinsi ya kumchoma. Bagashaka uburyo bacumita mu icumu ngo apfe. Msalaba ulikuwa ni mkubwa umemfunika. Umusaraba ari munini umukingirije impande zose. Wakajaribu kila njia. Barashaka aho bacisha ngo bamwice. Kupiga upinde. Bagerageza kurasamwa imyambi bagasanga umusaraba ni munini cyane urakingirije impande zose. Walipoendelea kusoma dua, bakomeje gusoma amasengesho, wakaona maji yamebadilika kuwa damu. babona ya mazi ahindutse amaraso. Walipoendelea kusoma, bakomeje gusoma, maji yakawa maji, amazi arongera aba mazi. Wakasoma, barasoma, maji yakawa amazi n'amazi. Wakasoma, barasoma, maji yakawa baburi kintu babona amazi n'amazi. Sasa mnajua, bati murabizi, tuondoke hapa, tuva aha. Huu msalaba mliouona, ati uyu musaraba mwabonye ni Mungu wa Kristo, ati ni Imana y'abakirisitu. Huyu anaweza katuangamiza hapa, ati yadutsinda aha rero, tuondoke, twigendere. Huyu ni Mungu wa Kristo. Ati ni Imana y'abakirisitu. Halafu kuna lugha zingine huwa wanaongea wale wa Kristo. Ati n'izindi ndimi bajya bavuga numva bavuga zidasobanutse. Nafikiri ni lugha za Mungu wao. Ati ni ndimi z'Imana yao. Kumbe tunaponena kwa lugha, iyo twivugira mu ndimi rero, tunampiga shetani chenga. Satani tuba twamucenga. Hajui tunazungumza mambo gani. Abazi ibyo tuvuga. Tuko tunazungumza na Mungu wetu. Twivugirana n'Imana yacu. Wakazoa vitabu vyao wakaondoka. Bayora ibitabo byabo bakizwa n'amaguru. Walipokwenda, bagiye, mzee akamtafuta kijana wake. Wa mugabo ajya guhiga umuhungu. Sasa mwanangu, arabati mwana wanjye rero, leo uyu munsi mimi jewe na wale washehe wawili wakule, naba bashehe bari ababiri, na yule shehe yule mzee wa kule, na musaza w'umushehe wa hariya, na yule mwingine wanguza msikiti wa kule, na ndi uyobora umusigiti hakurya hari. Kusomea dua, twagusomeye isengesho. Al-Badru tumeisoma, Al-Badru twayisoma, Yasini tumeisoma, Yasini twasoma, ili ufe, maana umekataa dini ya Mwenyezi Mungu. Kuko wanje dini y'Imana. Tuliposoma, dusomye, tukaona umekuja mwezi, twabonye haje mu kwezi. Tulipoendelea, dukomeje gusoma, tukaona umekuja jua, twabonye haje mu izuba. Tulipoendelea tukaona nyota, gusoma tubonye inyenyeri, tukaogopa sana, twatinya. Tulipoendelea kusoma, tuliona msalaba mkubwa umekuja, msalaba munini uje, na wewe ulikuwa chini ya msalaba, msalaba umekufunika, munsi y'umusaraba gukingirije impande zose, msalaba ulikuwa umekufunika, wari ugukingirije impande zose, msalaba umetuzuia kukuua, msalaba tubujije kukwica. Huo msalaba ulioushika, tuwa msalaba ushike mpaka siku ya mwisho. Msalaba fashu kugera kumeruka. Akasema msalaba, atuwa msalaba umetuzuia kukuua, mshikilie huyo Yesu, usije ukamwacha. Akasema sasa, ati noneho uende uambie wadogo wako, ugende ubwire barumuna bawe, na vijana wengine, n'abandi basore utakaoweza kuambia, abuzashobora kubabwira, na wenyewe waje kwa Yesu, bazaze kwa Yesu, na mama yako umwambie, na mama umubwire, lakini usiseme nimekutuma, atariko nuvuga ko ari gihe bigutuma. Wote walete kwa Yesu, babwirize mw'ibango bajyane nabo. Mimi ni shehe sitaokoka, ati ni shehe sinakizwa, lakini niliyo yaona, atariko ibyo nabonye. kila mtakaye kutana, uwo muzahura wese, mwambie habari za Yesu, na yeye aokoke, abo bakizwe. Haleluya, amen. Yesu ana uwezo, Yesu afite ububasha, ni jina lipitalo majina yote, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina lenye uwezo, jina lenye ushindi. Waliorikimbilia wanakuwa salama. Nami nakwambia kwamba huyo Yesu uliyemshika, mshike mpaka siku ya mwisho, na kama haujamshika, kama hujamjua, leo umpe moyo wako. Kila goti itapigwa mbele zake, na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Na malizia nikikwambia kwamba leo hii ujue kwamba Yesu anapita mitume, Yesu anapita manabii, Yesu ni juu ya malaika, ana uwezo wote mbinguni na duniani. Umshike mpaka siku ya mwisho. Katika shida atakusaidia, katika matatizo atakuwa pamoja nawe, kwenye mashambulizi atakukinga awe ngome yako, atakuongoza mpaka siku ya mwisho. Utakapofika mbinguni, mukamate mpaka siku ya mwisho, usije ukamwacha. Na malizani kuambia kwamba Yesu Kristo ni jina lipitalo majina yote, mshike mpaka siku ya mwisho. Hatutangazi jina la Musa, hatutangazi Abrahamu na hatutangazi Petro na Yohana, hatutangazi Muhamadi, tunalitangaza jina la Yesu, ambalo kila goti itapigwa mbele zake, na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Mungu awabariki sana, Mungu awatie nguvu, na wajalie kumshika huyu Yesu, abashoboreshe kufata uyu Yesu mpaka siku ya mwisho. Nyie mnaofuata Gusenga Everyday, mwebwe abakurikira Gusenga Everyday, fanya subscribe, kore subscribe, toa comment, kore commentaire,
tena kama unaweza kandi niba ufite n'ubushobozi utowe hata support kusudi tuendelee kufanya kazi hii, wagira n'icyo utanga ku nkunga yo kugira ngo ubutumwa bugere kure, na Mungu atakubariki sana. Imana izaguhera umugisha. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Augustine Rutagengwa. Namba zangu ni hizi. Nomero zanjye za telefoni ni 0788 0788 49 49 77. Nitarudia. Ndasubira. 0788 49 Ninaombea baraka za Mungu. Mungu awabariki sana. Hebu tuombe. Mungu wetu, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, tunakushukuru maana ulitupa Yesu, jina ipitalo majina yote, ili atufie pale msalabani, awe kinga yetu, awe mwokozi wetu, awe kimbilio na nguvu zetu. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, waliosikia neno hili Bwana watie nguvu, wamshike Yesu, wasije wakamwacha siku zote za maisha yao, wawe ndani ya Yesu Kristo, wala wasitoke. Tunakushukuru, wenye shida wasaidie, wagonjwa waponye kwa jina la Yesu, wenye mahitaji wote ukutane nao, wazione nguvu zako na uweza wako, waone uweza wa Yesu Kristo. Ninakushukuru, ubarikiwe na utukuzwe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tunafanya kazi ya Mungu Kibagabaga karibu na Radio Maria. Dukorera umurimo w'Imana Kibagabaga hafi ya Radio Maria. Kanisa letu limeshikana na Radio Maria. Itorero ryacu lifatanya na studio za Radio Maria Rwanda. Ukitaka kututembelea karibu sana. Dushaka kudusura uzadusure. Ubarikiwe na Bwana. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.